Reka ndagukunda cyane. Urareba umukunzi ndagukumbuye gusa. Hanyuma akaza kugera hagera mu gikorwa cyo kurangiza. Ndi umuntu mukuru kubivuga nta soni binteye, kuko kuvuga ibyaha by'abanyabyaha byo ntago ari ikintu kigomba kudutera isoni. Ariko ni indaya, ni inshinzi, ni wa muntu mbese mu yandi magambo indangagaciro na kirazira we ntabyitayeho by'abanyarwandakazi. Nawe burayo umuziho. Ni umudamu ukoresha ubusikama bwinshi, yari abanyamerika arabumutsa, arya abongereza arabumutsa, arya abahorandi, ababirigi, abaki bose. Uyu mudamu mu yandi magambo nagaca mu nkoko. Ariko kandi ngo yakunze guca ku isimbi kenshi yigisha iby'urukundo, ariko gakigisha ibyo adakora, kandi ngatwara abagabo b'abandi. Kandi uyu mudamu ngo yatandukanye n'abagabo benshi, ubashobora kuba ageze muri 5. N'abagore 2 batandukanye, kandi bose video zabo zahuriye ku mugabo umwe. Zahuriye ku mugabo, ariko mu buryo umwe atazi. Basangiraga umugabo umwe mu buryo bwa video call. Ariko mu buryo umwe atazi n'undi atazi, nabo baraza gutungurwa byose ari kwikinisha. Yateye agatebe kuntuza ku kaguru k'igitanda, yateye akaguru kuntuza ku kaguru k'igitanda, none agahita atangira gufata intoki ziwe agatangira kuzikoresha mu bwambure bwiwe. Wakomoje kuri Mama Charlene ndetse na Mutesi, na amashusho yabo twe biracyaducanga kuko no muri kiganiro bakomojeho. Bashakanye ari umusore, Mama Charlene amukurira inda y'amezi 6. Icyo gita kinabatandukanya, ahita kubitana na Papa Charlene wa nyawe afata Mama Charlene ari kumuca inyuma, ubwo Charlene yari afite amezi 9. Niba ari abantu n'ubundi bahuje ingeso, bahuje ibyaha, bahuje amabara, babumva ngo ko bidakwiriye kuba byashyirwa ku karubanda. Ariko nababaza ngo iyo ribu ifashe umuntu ikavuga ngo arakekwaho iki cyaha, bakamujyana mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha bukamushinja, icyaha kikamuhama, ntago bitangazwa. Biratangazwa. Iyo umugabo akekwa icyaha cyo gufata umwana ku ngufu, ntibitangazwa. Ibyo byose ibikorwa by'urukozasoni ku buryo bitagakwiriye kuba byavugwa. Ariko kuki umuntu ashobora kuvuga ngo video ya runaka ari kwikinisha, bagahita batangira ngo ibyo n'ibikorwa by'urukozasoni, ngo no gushaka ngo kwica ngo umuco nyarwanda, ngo ribu ngo nibakurikirane. Oya, ribu natwe turi kuyiha amakuru kugira ngo mu byaha igenze n'ibyo byaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, n'ubusikama busikamingirwa ku mbuga nkoranyambaga. Urani mukabona abantu batuye mu makadasteri meza batubatse, mukabona abagore batuye mu maetage batubatse, kandi hari abagabo bakora ku manywa na nijoro mu maetage bakaba batayabamo. Harya abagabo kuba bataba muri ayo maetage nuko baba batakoze n'ibigwari mu gukora. Oya, turakora na n'ubu turi mu kazi. Noneho rero ujye utekereza ngo impamvu nuko udafite igitsina, umudiaspora ari buze gukenera kurebesha amaso, ngo nawe ukaragishemo intoki, ubundi umene biriya bintu bimeze nka Nili. Yego. Wavuze uti bariya abagore ni video 2 z'umugore umwe cyangwa ni 2 batandukanye? N'abagore 2 batandukanye, kandi bose video zabo zahuriye ku mugabo umwe. Zahuriye ku mugabo, ariko mu buryo umwe atazi. Basangiraga umugabo umwe mu buryo bwa video call. Ariko mu buryo umwe atazi n'undi atazi, nabo baraza gutungurwa byose babyumvise, bahita bibaza uburyo batendeka. Rega nubwo bafite amaso ariko ntabwo berekwa, ntibashobora kumenya ko umuntu bari kumwe nawe ari kubakina imitwe. Bari abatipe bo hanze baba bari kubakina imitwe. Urafata umuntu urara mu modoka, fata umuntu urara munsi y'ikiraro, yakoreye amafaranga yiwe arayaguhaye, urangije uramuhemukira, gute wumva ko atazakwangiza akakwicira CV yawe y'ejo hazaza. Wakomoje kuri Mama Charlene ndetse na Mutesi, na amashusho yabo twe biracyaducanga kuko no muri kiganiro bakomojeho. Kubakomozaho ni inkuru zabo nakomojeho z'ibyo nari mazemo iminsi z'ibigendanye na barugana intwari. Mama Charlene ku bigendanye n'abagabo 4 amaze gushakana 6. Oya, yashakanye na Korode nakabanyura gusa.
nawe badivorishije na nakabanyura korode gusa. hari umugabo wa mbere yitwa Fande Doctor, ariko akabanzirizwa n'uwakoraga umurimo w'ikijepe, wakoraga ikijepe, wari umusirikare wakoraga ikijepe. Bashakanye ari umusore, mama Sharirene amukuriramo inda y'amezi 6. Icyo gihita kinabatandukanya, ahita akubitana na Fande Doctor. Fande Doctor mubyaza Sharirene. Ngo iki? Bya bindi Papa Shene yavuze yuko ADN atari za korode, koko niko kuri suwe n'uwo mu doctor umwafande. Nkomeza unyumve, niko